kodwa maybe ngifuna ukushaya ividiyo wethu ngifuna ukuxolisa ku-load shedding. Angazi noma u-load shedding umuntu yini. Ngobani? Ngiyabona nina nanidelela nodwa mase sekuzwela kuthina sonke manje. Ngizange udelele u-load shedding mina. Ngizange udelele u-load shedding. Kathi uqala u-load shedding nani nonke nikhuluma nithi kanjena njani umsholozi kwawungekho u-load shedding, umsholozi ekhona ufeni uRamaphosa. Mina ngakuthula ngathi uyavuma. Ngathi mina angisho lutho. Kwaya usaqala stage 1 kwathiwa 2 3 4 manje half wosuku ku-24 hours u-11 sokuwabo sebewuthathile u-11 mesinenhlanhla u-9 babewuthatha u-9 mesinenhlanhla besinike lo thunyana kodwa u-11 nje usuyistandard manje 11 hours load shedding. Futhi ngiyabona kuyanyukela yabo lento ngikhumbuza umuntu odelelayo no mhlampe lo umuntu olokhethi maye elokhe ekhuluma kakhulu uthi yazini ukushaya mina ngizokushaya. U-load shedding uyilensizwa nje evele ithule ithi pause wenzani. Uthuli nje load shedding akenzi lutho kumuntu uthi nje pause wenzani. Sakhuluma ku-1 wena load shedding sokusakaza uthi asotoyitoya sofika sokushisa sishisa amabhilidi pause wenzani. Athi kla 2 kla 3 kla 4 manje uzophethe nje u-11 hours ku-24. Futhi yazi na uthi umuntu vele average ulala o-8 shunje hawo ma hayi cha sogcina sinikwa lo 1 2 sibonge siyabonga load shedding usinika lo 2 hours nyana siyawubonga wawona egcine ethi nkla ethi 1 minute nkla uvale ngiyakutshela qhubeka nje nidelele nithi mina into engiyishoyo mina kuona load shedding uthi mina ngiyaxolisela lo mfuna avulela wena kuphela address yami ngingayibhala ukuze ekhaya nje kuphela mangasifaki engasifaki nje ekhaya kuphela kamakanya uyangizwa kodwa ngizini nawo angifuni nje mina ukubhanqwa nabantu. Mina ngithuli bandla ngangithuli kuthiwa igwala liyasinda mina ngigwala bandla angizange ngisho lutho mina ku-load shedding. Sengifela into engayazi mina manje sengifela into engayazi ngempela. Ngifuna ukutadisha ngifuna ukwenza i-assignment ukungena online wifi laptop phela ugesi angikwazi ukubuka amavidiyo ukufunda hayi bandla hayi sithwele yanzima sasihleka abantu baseZimbabwe ngangihleka-ke mina kuthiwa inxeba lensizwa alihleko iphutha lami lalilapha impela ngangihleka bethi phela ugesi ufika isikhashana ngihleka isikhashana ugesi ufika isikhashana ngiphila kanjani bethi asasajwayela mina ngeke ngeZimbabwe ubaba nje hayi noma ngavane ngekhona kusenani babe relaxile abantu basezimo ubabona ba-relaxile abatatazeli impilo iyaqhubeka nje uthatha ugesi beqhubeke bezenzele into yabo basa umlilo uthatha amanzi behambe emfuleni ba-relaxile nje abahluphi kakhulu uthatha imali beyitshalela izinto bethe cha impela umuntu uspoilekile hayi impela umuntu wenza adapt ngempela ngale walowo sotetema sitetemi kodwa ngikusho ukuthi mina ku-load shedding angenzanga lutho mina ngisho ngolutho mina wena nomndeni wakho wena wakhuluma mhlawumbe phela umuntu wakhuluma fanele ngiphume la ekhaya ngibe nendlethi mina yabo eceleni mase ngiyafika ukuzokuvakashela wena wakhuluma kamakanye angikhulumanga okay hayi ke ngiyaqala nje lento enzakalayo sikhathwa abantu ke thina yabo